پارتی انجمنه دگوتن اف بویری گل بازار حسکه چی بون و ملت پناه بربون لام دبینن افتشت نولو درکت و لفهاتن چی بو و خلکی وگرن مالی خوا لی صدما یا اساس یا گوشبروی خوبشن درکتی او تشت هی بردوام هی لشکریا نجار ندوام هی رفاندن بردوام هی بمعنی دو که نشو سری ایماج بولو پارتی کتی امیر جاردی بخوازن کو ام دریا انجمنی را جاردی کاروبارا خوبشندانه کدید و روزی نزیکتا بکن یعنی موقفی موی اف بی يعني وقت كفامته جو ام انجمان وملت هفدا بهاربن لبي سريع داويد في ام تنجي بن الجرمة و افتش تشيب ريخسنا ما عمودي قالكي عاجز بوش برقو بري تدم جميرة علمي اقهدار كرن جو ام دخوازن خوبشندان بسكني جبر مساطا حسكي ايه هوالي ما قالكي عاجز بون جو وقتي بري شبكة قوتبا يعني دبو اما انهاون يكسر جمرت بيجن اف ندجي خدايا برقو خلق كن دركبن يعني فش بقولوا قلت اف انجمانات في رنجيش قلت ناخذ فقري ومصداق يا اخو ندي خويا كرنج ملطره كلنا كرديره ام جي دركب جمرتي درا لي از بيجم و مشكله بي وقتي جو جاردي بكاتي انجماني مل بمل دركبنا خوبشندانا واف مساله هاجي جار سر ونها شان دکا می انجمنی چوا کردستانی ام هیدارن گو ام مسئله چاره سربن و پیمانات هو که هری سریش برگو پیمانات هو که هری سری و هزک لشکری انجمنی چه بی و بهبشی کار بکن نوک گو نها الحسکه چه بی و دبر ندی وقتی گو رخت بتنه پیده تنه برانبری روشات سکنه بتنه خو تشتبیر در ناکبی و آن هاجی الحسکه نکاری بو ملت بپاريزي وملت شرمزار بو وبنابر بو جاري حسك تاري كردي دركتن امد بجي بر واقع تشتا غرق بيمانا دو كي هري سري لي بري واقع تشتا جيش بو ام كاربن خوشك مل بمل كاربكن دوي اف تشتي هاناي مخستن لشكريانا چار دوي بسكنه دوي رواندن هر كسي رواندن هر كسي بسكنه دوي افطان غاسيه گوش ملت رچتكن دوي جوا فقرن